nete ke life jwale mamedi wa ka ratang ke re batho bana ba tlile like ke tsho ke re le bontate modimo batho bana ba tlile batho ba jele bomphomotse ba ile batho ba re ke rata ntho mphomotse a yentseng ke a rata wa tsebo yentseng itse ha ho phenukua ka baka la bongata ba batho ile re bomme ba se ba notla letsonyana hanyane la dijo mphomotse ga re se la notla letsong e ke tsa dijo ha o pheuwe hape yes a re no ha o pheuwe hape wa pheuwa a no ho pheuwe ka nnete batho ba jele ka la bohlano dijo tsa sala di le ngata the way because I ke rata ntho mphomotse nga yentseng ya hore a ye ka kitchen ga fihla jetse batho no se la notla dijong le kampala eketsa dijo di pizza wa pheuwa hape batho ba je ene ke le bontate modimo because batho ba jele batho ba ile ba batho ba ne ba ntse ba setse mo ba jele o fihlella mo mamedi wa karata tsa ba tsa sana re le bontate modimo because project ene ya o fa batho dijo re etsa ka la bobedi le batho ba ya ja wena mamedi wa karata jwale ka ne ke tshoka sonta hore ona jwale re tlo tswelisa project ene ya o ja hore bana ba je ka la bobedi le ka la boraro le ka la bone le ka la bohlano bana ba sekolo bona ba je matsatsi ano ba thole dijo because ba bang ba ya sekolong ga ba khuta ba sna dijo malapeng so wena mabedi ntse tlo tswela pele project ena batho ba ntse ba tswela pele le taba ena ya le hae ntse tswela pele ya center ya bana ba sna bodulo le masimo ka ofela dintho tsena mamedi a ka ratang re le bontate modimo ka ntho ntate modimo a yetsang jalo batho ha ba tseba re ya kopana ka la boraro mamedi a ka ratang ka la boraro le leng ka 10-11 ka 11 re kopana le batho ba batlang ho mpona ba batla ene mamedi ke le kopile ka re nka 150 rand as a registration batho ba tsebe fela registration and the reason why ke etsa jwalo khaitsile ka gore nnete sebelo everywhere ya patang ha o ya di doctor o lo patala ene patala tšhelete ngata feta 150 and then how ya di lawyering wa patala how ya the psychologist you pay when a mamelo karata so batho ba tseba hore it's very important hore batho ba ikemisetse just to register mamedi ntle la ka ba batla o dula le nna fatshe o batla nako le nna then wa patala ke one no one yena wa ipatala yena so if batla fela hore ke tlo rapela eng batla register bo o bomphomotseng ba o ngodise ba and then o ba jwetse mathata nna fihle ko rapela then it's 150 fela simple and matter then re na le di product tse batho ba ka di thola e leng di anointing oil di vaseline matswai e batho ba ka ba sebedisa di jareteng tsa bona because tse ding tsa dintho di tshetse di jareteng tsa rona mo robalang ba bang bana le maiba ba bang bana le di nonyane tse dutseng tse tsamayang ka hodima ntlo ba bang golla majwe a ba sa wa tsebeng ka hodima matlo a bona ba bang ba na le di-rush ba bang ba bona difahleho tsa bona di tswile di-pace tse ba sa di tsebeng ha ba tsamaya ba lo thola di-product di teng kereke mane le o sana batla di thola di-product di teng kereke wena mamedi wa ka ratang re na le matswai re na le di-anointing oil di teng but taba ke kgolo wa tseba tsatsenena e dutseng pelong ya ka wena lesbono ya ka ha ke shebile ka la bohlano mane batho bana ba tlile tlo Rocklands Palming Blomanda ba bang ba tlile ka maoto wa tseba as much ne ke le happy ho bona batho ba tlile but pelong ya ka ne ke utlwa moya wa ka le bohloko because ba bang ba batho ke tswa boemong bo ba leng ka re ho bona a ke tsebe ke tsa sense mamedi ba bang ba batho ba ne ba le mo le ba hlokang ba ke tswa boemong bono no wa lerato same day Friday late ne wa lerato fe lerato seleke wa mfounela and then ore o ntsa bona di video le di picture tsa event ena e re tswang ho yona la bohlano jalo mo lerato ore wa bona ntho ntate moruti November a bantsa ibuare ke tswa bofutsaneng ena ha ke bo batle ke hloile bofutsana then you would see hore ke nnete ha bo hloela yena o bo hloetse le motho e mong yes ke bua ntho o ibuang ha hore ke ntho ke la ka wa iphela ke phetse ntho bohloki ke phetse ka tsela makatsang that is why ke pelo ka ba bohloko ke bona batho ba hloka pelo ka ba bohloko and o ka ba botsa bosele ke le bomphomotse gore ke spenda nako e kae ho thusa batho ka rekere ka sontaga ke rapela batho ba leweng ke tlo jwetsa sephiri wena ga itse di ka le mo mamedi wa tseba
ke ne ke re ntho e nkutlwisang bohloko ke hore bo bong bohloki bo batho ba leng ka ra bona batho ba mpa ba bo amohetse ka phoso bohloki bo batho ba leng ka re ho bona hona le batho ba bo amohetseng ka phoso ba entse khotso le ntho eo ntate modimo a ka itshintshang e entsweng ke batho ke tlo bontsha scripture sena ke kopa re ba le scripture sa Job chapter 1 mamedi buka ya Job chapter 1 ke tlo bontsha mamedi wa karatang what happened ka Job how bala Job chapter 1 mamedi wa karatang o mata o ya verse number 13 Job chapter 1 verse number 13 e re ka letsatsi le leng bara ba Job le baradi ba hae ba ne ba le ka tlung ya moholwane wa bona ba eja ba ena le ngosa la fihla ke verse 14 le ngosa la fihla o Job la re dipholo tsa hao di nentse di lema ditonki tsa hao di ne di fula pela tsona ne verse number 15 be reng ke ha ba sheba ba di wela hodimo ke ha ba sheba ke batho ke setjhaba se seng ke ha ba sheba ba wela ditonki tsa Job hodimo ba di hapa ba bolaya bahlanka bohle ba hao ka sabone ba bolaile bahlanka ba Job ke nna fela ya phunyuhileng go tla o tsebisa okay ntho pele lefu le bileng ha Job a se lefu le itletseng a natural death ke lefu le tlisitsweng ke batho lefu le hore Job a lose bahlanka ba hae it was not a natural death and it is lefu le natural it was a death e entsweng ke batho today hona le mafu a batho ba amohetseng including the sick amen motho amohela rona le sick itseng o so ka it's just that o so ka non romeletse voice note yongwe o so ka non romeletse voice note yongwe e tlo nsenyetsa nako wena mamelo ka ratang o so ka da upola kile admit wa spetlele o so ka o kile admit wa spetlele ha qeta ha handle botshabelo mo a admit wa spetlele and then it was on Sunday bana ba ba mfonela ka Sunday night qeta o re ka gitsa mala ke kela Gauteng ka ke robala Gauteng then o se nke ke kela Santini ma then ke phone ke kona bana ba o so ka ba ntholang ka manda ba re gale ro fonela ho twa ka Sunday and tlo go jetse ntwe ne etsala there was no miss call phone ya o inella mare sa hlaye ho nna mamedi o tseba batho ba sa tsebeng hore dintho tsa semo di operator jwang mamedi ke batla di shapa ka pelenyana ntse batho ba sa tsebeng dintho tsa semo ya di operator jwang ba ke sono batho ba sa tsebeng hore hona le mafatsha a mabedi hona le a physical world le na le tsamang lona but hona le a spiritual world mo dintho tsa rona di tlangweng teng mo maphelo a rona a sebetswang teng mamedi o so ka ba phone bana ba o so ka ba phone o so ka nko ke ambulance e motlisa pele nome ha gone bua o fedile a iswa ka ICU admit a kinywa ka ICU ha qetile ba re o se lo tshwantsa etswe operation ba mo maka o di mahlo hore ba tlo mo etsa operation ka bana ba o so ka ba tlo nthola ka manta ba re phone tso tloa ka manta there was no miss call there was no call ba re ya la but in sa hlai hona but ke sentse ke tsema ho etsa itse ba lo ibana ba entse ka bo more ke se ka tholahala so that o so ka qeteletse a yentse operation because ha se ke ha ba qeta ho njetsa mantho lore o so o tletsa operation ke kopana le this lady Gauteng ke ipotsa ha ke driver Bloemfontein ebile ke jwetsa bana ba o tsbaka o so ka ke re no ke kopa o so ka se ke etsa operation o bana ke kopa ke o bolele doctor ke kopa ke bue le doctor ke jwetse doctor no ke kopa se ke la mo etsa operation because ha kule ke bua ka motho ya ka ra ICU ya sa buing ya kentswe machine e tshosang now ke ana for me driving back to Bloemfontein ho tlo nkukana go telele I met this lady ke motse bang wa Thabantsho ke rapella that lady it's a long story ke kopa skata mamedi ke rapella this lady ha ke rapella this lady ba loyi ke entse hore gore ke rapella this lady ke re modimo ka ke kopa ba loileng o swaka ba tle ba tlo bua ho this lady ba tlo bua ho this lady ba njwetsa ba entseng ka o swaka hore ebe o kene sepetlele ke ba bua ho bua bo mme ba babedi ba re rona re dula mabitleng a botshabelo
pela noka ona le noka batho ba botshabela ba tseba ona le noka pela mabitlamane ke phulanyana mara ke noka nyana so ba re dula mo ba re o re mo kentse seboko di hloho because ona le ntlo ha ile ntlo ena hana monna re batla mmolaya and ne re tshwere network ke go ba ipita o imamela ne re tshwere network hore ba ske ba o thola ka montso ba hantse ba o founela re tshwere network hore e ska ba fihla wena hona le batho ba dutse malape ga ba tsebe gale ba ntse ba founela hona le batho ba applyile mesebetsing ga ba tsebe ba founelwa but di call tsa bona di tshwere di networking hona le batho ba tshwereng ba lokole di shelter tsa bona di ba batluwa o thola hore hona le shelter tsa o tse fatseng sa mo mare wa batlo mare ba lo ba di tshwere di network ke be ke rapela ka tle di ke laela ba lo ibana ke le lontsha seboko ba ntse seboko di mahlo ya o swaka and then also got the same day at Sapel. Also got at Sapel the following day. And so I see you as a operation. Yaba Usaka Utsile, a hotel high, Yaba for dealer, Osaka about who right to Ficana Hakiaka Bloemfontein. Kirapetile and Akilikai, Kilim, Kilahaute. Okay, recently Usaka Wakulap. Banaba Usaka Banjosa, Osuakula, and then hospital, hospital sa Sabe. Kibekiro okay. Ibi like you just say Kibanaba Usaka Banjosa, Osuakula hospital up. Kibekiro okay, Kita, Lekirlikano command hospital, Baruka Kanakway, John Nakira to your body picky, because Tweki, Enga Yelan speaking, the king take it and Gilkatu, Matlek. So, Beki driver koloi ki a ho bana ba oswaka ke ba thola ba ibile ke ba jotsa ke re skela tsa mapele ke fihla ho lona ha ke fihla ke ba fumana ba le teng ke no mse ke tshidi ba tsama ba ithusetsa oswaka ke re no msa tlokwana a min tshidi ke rapella tshidi ha ke rapella tshidi ke bitsa baloi ke re lona ba kentse oswaka sepetlele le tlo njwetsa hore oswaka le mentseng hape kgetlong lena ke a o bua mosadi e mong a re ha ke feta mona mosadi ona o nkututsa bohloko because o qetile ntlo hae ebile o rekile koloi jwale ne ke batla mmola ya kgetholena also out speaking without anything girl discharge the following day also ka ya ba lokuli ya ba right so ke a hothi but atle treatment on rumeletse voice note are di doctor di bana mkholo there is nothing eteng bophelo ba o soka nang romela re ngwana sa ke tsebe ke re are ibile ke ipotsa why family ya hao e family ya runa e sa dumele modimong yena wa hao e le morena Jesu so ke batla o tla ntonyena mamelo ka ratang hore di siki wena ga itse di aka bofutsana bohloki ntho hore batho ba iphumana di chelete tsa bona di fasitse ntho hore batho ba iphumana di business tsa bona di shwa tse ding di entswe ka bong ke batla go gutlela tabeng ya jobo mamedi wa karata monna yeneng a ruile ga itse di aka le ngosa le fihla ho jobo le re ngwane tseba he hore ba sa ba etsa jwang ba se ba hapile ditonki dipholo tsa hao e ba le mpomtse ba bolaile la fihla ho jobo la re dipholo tsa hao di ne di ntse di lema donki di ntse di fula pela tsona ke ha ba basha ba di wela hodimo ba di hapa tsala pele ba bolaya bahlanka bohle ba hao ka sa ho etsa etse dintho tse pedi le ba basha ba se ba hapile dintho tsa jobo ebile ba bolaile bahlanka ba jobo ya re le ngosa leo le santsane le bua le leng la fihla la re le tolo le ile la theohela hodimo la tshesa dikgutshwane le bahlanka ba hao ha re lore ke nna fela ya phunyohileng ho tla o tsebisa tswela pele ya re le leo le nsantsane le bua le le la fihla la re bakalatia ba ile ba fihla ka mabotho a bona a mararo a hlasela ba futuhela dikamela ba hlasela ba futua ba di hapa hape ba basha ba ntse ba di hapile ba basha ba etsa jwang ba hapile kgetlele nape ba kalatia ba fika ba etsa jwang ba fika ba tlo hapa dikamela tsa jobo ba bolaya bahlanka ba hao ka sabo ke nna fela ya phunyuleng o tla o tsebisa ya re leo a santsane a bua le leng la fihla hape la re baraba hao le baradi ba hao ba ne ba le ka tlung ya mogolwane wa bona ba ntse ba eja ba eno hang ha fihla sefefo se matla se tswa le hwa tateng sefefo sa diha dihuku
tse nne tsa ntlo ya ba rumela hodima bona. Ke phete mpho. Hang ha fihla sefefo se matla se tswa lehwatateng sa diha dihuku tse nne tsa ntlo ya buramela hodima bona mme ba ishwa. Ntshebeng ke ba bashe ke ba Galatia ba fihla banka diphoofolo tsa tsona ha ba qetile moya sefefo sa fihla sa diela bana ba Jobo sa diantlo sa bola bana ba Jobo na o sheba ho etsa etse mona ba Jobo o fihlile jwang bofutsaneng hore Jobo a qeteletsa sena letho mamedi wa Motho FM hore Jobo a qeteletsa sa a iphumana a ditse thutubulong o fihlile jwang thutubulong o fihlisitswe ke batho. Number 2, moya wa fihla wa disturb bana ba Jobo wa dia moya o tswang lehwatateng o ngutla hona o bolela hore hona le memeya e ka gona go futsanisa le o bolaya le o destroy ke yona. Bible re moya o tswang sefefo sa tswang lehwatateng mo mamedi sa fihla sa dia dihuku tse nne mme bana ba Jobo ba swela ka rantlo eo ke moya ba bolawa ke moya. Number 2, Jobo o futsaniswa jwang ke futsanile jwang ke batho wa tseba le haile mona ke fa batho dijo ke ba etsetsang a ke tsebeng ka etsa jwang wena ga itse diaka because I know hore ba bang ba batho ba fuang dijo bana ba sa tshwanele ba fuwa dijo bana ba sa tshwanele ba kopa batho hore ba phumane ba se ba kopa ba bang ba yetswa fela kore fela ba yentswe mo mamedi hona le bofutsana bo yentswe bofutsana ba Jobo ne se bofutsana bo normal ene se bofutsana ba tlhawo ene se bofutsana ba hore ha hona mosebetsi ene se bofutsana ba hore fela dintho di kwaleile no but ene le bofutsana bo ne bo yentswe ke ba Galatia le ba bash. So mamedi wa ka rata if batho ba ne ba ka understand mamedi wa ka rata it's just that I don't what's one ke sheba batho the way ba ne matle ka Friday ke re ntate modimo if batho bana ba ne ba ka ema tjena ba emela maphelo. Hi man. Yes. Hi. Yo. Hi ntate Amen. Mamedi ko pa lengkutla mamedi ko pa ske ka yo le ske la misunderstand le ske la nkutla ka tsele same right ga itse dia is to I can understand or re di hloka diphofu re hloka dikubo re hloka dijo but ka bo madimabe ne re le king Rocklands Outdoor Sports Center. a hlauso ka ngwaneng baneng ba hlokang Pelinda Come on, Karabo Home of Safety. ne rile baneng ba hlokang ba ne re ba file dijo mpoletse ha re fihla mane ho etsa itseng di fedile because bana ba teng ha re fihla ke ba sena dijo bana ba ke ba sena dijo. Now here is the thing yang kutlwisang bohloko I don't think ke bona fela ba ne ba feletswe ke dintho tse ne re ba file tsona le batho ba bang ke so di fedile dintho tsa. Now the problem ke hore I don't understand why Satana ba pala ka rona a etsa re tsamayele dintho tse re tlo di tholang tsa tsene na be di fedile tsa tsene. Why re sa eme ka maoto re tsamayele dintho re tsamayele maphelo a rona a ka gona go change permanently so Mamedi wa ka ratang ha ke tsebe le nkutlwana because I ke understand hore batho bana ba tlile ke understand ba tla ye mohlomong hona le mongata ka etsa ntho e ke yentseng a bitse batho tlo ba fa diphofu re a tseba hore nene hona le ntshwa di food parcel ke agree it's good to refer to the food parcel but the problem e ke nang le yona gore why re tshwantse re tsamele di food parcel only re sa tsamele maphelo a rona. You can imagine Mamedi if batho ba ka tswa ka tsela eo ba be ba tla ho ntate modi ba re moruti November re kopa re rapele loko le maphelo a rona ba ba kae batho ba tlo lokoloha ba ba kae batho ba maphelo a bona tlo tshentsa ba ba kae because Mamedi wa ka rata modimo o re thusitse o re etseditse mohao ka ra face 6 wa o re modimo a re fe tlolo a e beye o dimaka ya ho lokolla ba tlongweng ya ho lokolla batho ba fasitsweng ya ho lokolla di business e fasitsweng but Mamedi Satana o re etseditse sehlomo mana fana ka bopaki sonta 5000
Are Yeah. ke mo hopola Yes. are ntate moruti you pray for us Yeah. are ne ke dula ka ramkhukho monyane are ne ke sna le tshware ke ne go mametse radio are ne go mametse radio ka sontara ha o qeta o bua a ra sheba bophelo ba rona gore re tswa ka o re thusitse are ne re futsaneile ka sehlo monna ka futsaneile le nna ke futsaneile re dula ka ramkhukho a rona re rapella ho fihlela re ha hat room re extendile re ha ile ntlo go lona jwa are ke tlise 5000 to say thank you so much are ke tlo tla o leboa ke bua ka mofutsana ya neng a sena letho yo ya ileng a mathela ho ntate modimo a fetola bophelo ba jwale mo mamedi problem e ke ala bektatile ka mo madimabe ntate modimo operator so ha hona letho le ntate modimo a le etsang ka boyena ha hona letho la o ka ba wa kula la o ka ba fasua la bophelo ba bo ka yema ha hona letho ha hona mohlanta te modimo a tlotlang ka rantlo ao a ba re ke tle o tla o lokolla modimo a sebetse jwang the only thing yo ntate modimo a etsang ke hore ho ba le motho ya mo kgethang ya mo tlotsang ya mo ne ya matla ya mo ne ya bogoni ba hore a thusane le wena ka bo madimo be ntho shapang batho ke yona yona re sokola o bona batho ba tlotsitsweng re sokola o bona batho ba ka kgonang ho re thusa ene yengwe e bohloko ke yena mamedi wa ka rateng e bohloko ke yena re batla o ikgethela batho ba hore ba ratwang ke rona re batla o ikgethela hore batla o thuswa ke bo mang wa bona hoja e ne le hore ba Israel ba ne ba tshwanela o ikgethela ba batla o thuswa ke mang nka be ba sa thuswa ke Moses because ba ne ba tlo re Moses re a mo tseba re tseba bo le bophelo ba Moses but modimo ke ena a choositse Moses for ba Israel ha se ba Israel ba choositse Moses mare ke modimo ba me ga rata sometimes o kana ho etsa hore motho ba re November ke mo tseba bile ke hlola ku utlwa ho eng but ka bo modimo abi when modimo a mpitseditse wena mo mamedi wa karata mo modimo ha ke a tlo kopa permission hore ho wena re now ke o batla ke sebedisa November ka paketso but modimo tletsa o tlo nka qeto hore November ke a mo sebedisa ho lokolla sesha mamedi wa karata le dutsi ka phoso le sotla ka phoso le kopa ka phoso le hloka ka phoso because ba bang ba lona modimo ka fetola bophelo ba lona nomoro tsa rona mo le ke la re letsetsang teng 078 398 3446 ke a di pheta 078 398 3446 tse di mo mamedi ke 079 083 3833 ke a di pheta 079 083 3833 office number ke 051 011 4977 051 Yes. 011 4977 mamedi ka roma taxi face 3 kapa face 7 fela bo re ke a kerekeng ya Pastor November mamedi ke a le kopa hle emela maphelo a lona le eme ka maoto le lwane la maphelo a lona ha re kopano ka roma taxi face 3 kapa face 7 bo re ya kerekeng ya Pastor November teng e tswebile le a itseba hle bye